بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد كبجمتوت جالتمتوت ردفتوت تيفي نور الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جنة بكجرت مرت سلام ربي سنهاجا وججا متدوري كين متدوري صومنا وجه والقبة أحكام الصيام سجدوا كتاش نفا إسني قبلنا رفنا جرا إن شاء الله دكتور كينا اللي بقنا جهن رفتن بقنا جهن دي بني والجار كتاش نفا رتي وفي اللي ولين جنة هواس كينا اللي جنة مي هواس بلأ سلامة جد أنتي درسي كينا جا إن شاء الله كأحكام رمضان نوم الأب نرا اتفقنا سلامك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وجعلنا خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. الصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا محمد وآله وصحبه الكرام. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ربي بركة سنها قلو مرادك سنها قوتو أنا في سائل اللي ورملك ربنا هاتاز أنا في مسؤول اللي بكا كانت أكوالي النقيه كانت جنة الفردوس اللي ربنا حاول قوجنا ورا وان دبته وندك ربي سوفق كل ربنا هاتاز وكأتا جتشكين اللي نورك أيبته وان نورت ركين أرجتين اللي نورت نوفيما أكسرت الهردوها جنا المتكلم. جزاكم الله خيرا. هردوتك إنك إن شاء الله وان إرة الري أحكام رمضان صوم يجوم مال يجوم راكئ فضلي أرجتني صوم نكابول اللي هدو أما اللي وانت أرجتني صوم نورفقا ولاقا ورباجسا صوم نكنا ولاقا صومنا رلّي قبتي لي مراسة قبتي أفري لالي ترّي إن شاء الله مموتو قبتي شنيسا إرّا ترتيب مان كاتفوف نتاع ولاقان كايو ولاقا سننقوتتين واني دلقان توكو دلقا تأي قوتو تأي أرقامون دندهون ولاقا سنقوتتون دركما ميغا أرقتني ولاقان شنيسا دا نمني توكو صومني إسا فرطمك أباچو دا argitanii sooman isaa sirrii ta'ee argamuudhaaf mee qabxii shaneessaan dubbadhaati akkasuma tokko lama jedhaa bifuma sanii waan sanitti rarra'ullee laalatuma ka deemnu ta'a. Ulaagaaleen asiin dura dubbataa turre hunduu namni hunduu ka qiyyabataa turu tokkoffaa namni islaama ta'uu jennee lammata aqlii qabaatu jennee sadaffaan ballaguudha afuraffaan nama biyya taa'uu qabudha jenne nama kanneen irratti dirqama taati malee nama islaaman ta'e irratti dirqaman taatu nama ballageen irratti dirqaman taatu nama aqliin qabne irratti dirqaman taatu nama imala jiraatu kaagartanii biyya jirre isarratti dirqaman taatu qani achi galee dirqamate taati malee homu irra jira jechuudha dubbannee afran kana shanaffaan axawanni dubbannu yoo dubartii taate qulqullinna qabaatu maalirraa ulaaga duwidaa irraa dhiiga lagu irraa qulqullinna qabaatu yookaan dhiiga nifaasii irraa dayinsaa isarraa qulqullinna qabaatu dubartiin takka yoo agartanii dhiigni heydii ka jedhamu kun yookaan dhiigni laguudhaa kun ka irra jiraatu taate soomanni isarratti dirqaman ta'u irrattis wajjabu osoo soomte immoo irraa fayyaan ta'u inuu hoyyu osoo soomana ka qabaattu taate osoo ka argamte soomanni himmaasitofti sababaa guyyaa kana keessa soomanuudhaaf osoo dhiigni kun irra jiru soomanuuf himmaasitofti. Kanaafuu ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha kunnaa نؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا نؤمر بقضاء الصوم. ويا دويدا في الركاب نتيك إمرمني قضاء كفلت إمرمني صلاة قضاء كفلو صومنا قضاء كفلا مال صومني قياني سي جباب دوان تهيفي قيا لكاتون ندم لكن سلاني بولي جهكيت ميكتا يو بولي كل إيرة تلمو حجمتا باي اتباعي كنافي شريان كين لا فيفتي guyyaa hanga kanaa qadaa in kafaltan jetteen soomana laakiin salaata isin irra jiru jetteen. Kanaafuu dubartiin takka yoo masalan duydi itti dhufu taate aduun dhiyuuf daqiiqaa takka yookaan daqiiqaa takka gadi hafa yoo ka itti dhufu taate yeroo sanitti dhaabuu qabdi yeroo sakkaate faxaru qabdi achirraa itti fufuun hin ta'u sooman. Akkuma sanis masalan osoo dubartiin takka ganama yoo isin ganama bariitee jettu eega aduun bahuu kaate irraa cite yoom isin of boroo nyaate salaat subii eega salaatanii diqqoo jedhe irraa cite allee soomanan qabdu maaliif
dhiini suntu ilaalama osoo ganamallee xiqqollee argame santu ilaalama kanaafuu waan dhiin irra jiruun yeroo soomana silaa qabatan san irratti isiin waan duuti irra jiruuf irratti waajibaan taane hagasi as osoo daqiiqaa takka illee duuba osoo xahaaratte irraa hin ilaalama laakiin waatu jira malee osoo dubartiin fakkeenyaaf osoo aaduun hin bahin fajriin hin bahin duratti osoo salaat subiitiin duratti osoo fajra saadiqiin hin bahin duratti osoo qulqulleeffattee hoo irraa dhaabbate amma laakiin qaaman dhiqannu fi laakiin immoo qulqulleeffatte irraa citee jechuudha irraa cinnaan soomanu isirra dirqamu maalifi qiyaasa janaabaa rasuul alayhi salaatu wasalaam kaana yujribu yaati ahlahu min al-layli fa yudrikuhu al-fajru wa huwa junub rasuul alayhi salaatu wasalaam hadiisa muslim keessatti osoma nan muhammad alayhi salaatu wasalaam fajriin itti dhaqqaba jedhe wa huwa junubun min ahlihi haal warra isaa irraa ciisee wajjumaan ciisee jedheeni itti dhaqqabaa jedhe osoo dhiqatin ma'naahu amma fajriin dhaqqabe jechuun guyyaa ramadaana keessa seenee jechuudha idan eega ramadaana keessa seenee wanni kun irra jiraatun kun ramadaan homaan godhu akkuma san yoo hin dhiqatin homaan ta'u jechuu heedirallee eeguu irra